kanya di subuh 25 Ramadan hari sana dia tahun ini. Pada beri pengalah ta'ala na terima madeci misinina amalakta na dampangan misinina dosata na relaki sinina atas salakta na tiroki manunungang lauri asalamakan ni baik rilinota lebih-lebih pamati nariko pada lusun ilaur syarajana pengalah ta'ala. Kibaca udindir syalabirta makarani pengalah ta'ala. Fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'adihi rusulah. Inna Allah azizun zuntiqam. Jajah lalu pada takirai, pada takapang, pada tasmi, Allah mujibul pengalah ta'ala, mukhlifa wa'adihi rusuh, napasil salah jancin risuruna. Aga ya rupuran ajanca pengalah ta'ala risuruna, agak terkirai napasi salah. Pengalah ta'ala pun melempu. Pengalah ta'ala pun tersaliwani. Pengalah ta'ala bin awuddin jia bata-batan. Jadi agak nak jancian melalui suruna, nak jancian risuruna, agak terkirai nak kedadina tepat. Pasti tepat pasti makdubai. Inna Allah azizun zuntiqam. Pengalah ta'ala puan aziz. Kipahan riasmi aziz. Digaga patujunna. Digaga ilona dina jazi. Apa biasa diturukan saja, biasa kerupulu. Dini ruli pajaji. Sebab dia nelur pengalah ta'ala. Amma pengalah ta'ala puan aziz. Masru lebih. Agam elena papuli. Jajimanan. Assalam napuli pasti jadi. Bergawat dia menghalang. Maka dia berangka kekuatan lain. Berangka ilah lain. Berangka pada lana atasan. Ya riga agak dihalangi. Sinina na pilo. Nilai pa kejadian sidiro, kejadian dia nelori kejadian sidiro, dia na jadi, dia na dijaji. Mesti pada cini tentu apa. Kung ada cini tentu apa, mabili dia seni amitaurin dilainya pengalatan. Sebab biasa tahu liwat-liwat tahu dari pancaji. Masa yakin calla ka, yakin tunda-tunda ka, yakin palisso ka, yakin pendiri ka. Pada cini tentu apa? Kupul dapat tentu pengalah ta'ala dina ngarigaga ke dia tu ngarigaga. Dapat tentu pengalah ta'ala makana nakanaki mapaku pasti nakanaki. Yana pengalah ta'ala pelu dina udide. Nikikudina pelu dina udikejadian. Rekomendasi tentuan ni dia na to tahu daripada dari pancaji. Dia cuma mengharap daripada dari pancaji. Apa mu harap dia tu na jadi kudina puluh pengalah tahu. Mengalah berkimat dengan daripada dari pancaji kutang nailur ni pula dia jadi. Jadi segala sesuatunya iperluan melalui sisi na pengalah tahu. Wasama cakap baca la hawla wala quwata illa billah. Seturu mana pilona, seturu pigauna, seturu patujun na po dijaji. La hawla wala quwata illa billah. Yan renasan
nenek Ibrahim alaihissalam tanah na syurga. Sebab makasihnya tikata, makasih tentuata, makasih keyakinata. Jadi tanah na syurga na sampai kurun hari kepada nuta kumana miri pengalat Allah. Harapata kumana miri pengalat Allah. Anita rutta kumana miri pengalat Allah. Baleta agata yamana kumana miri pengalat Allah. Kemudiannya kita minasata mapakurul. Maka ni na puji pengalatan. Ayan na rin na panasin na kada. Fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula. Inna Allah azizun zuntiqam. Ajalalun kiri. Ajalalun putri. Ajalalun reking. Maka din na pasisala pengalatala jancin. Wapu di teripan saja biasa kaya jancin. Janji itu nak bawang, bila rupan. Dia nak janji, sedang ke pengalatan. Dia nak lorong di pengalatan. Ayah pun nak lorong di pengalatan lah janji. Dia ni lorong, dia nak janji, mau pikul lah mati. Maka yang mula kapak kuih, kau ni lorong di janji, kau ni lorong dia nak janji. Oleh mana ni sini nak tulinoi. Jinnya ni atau kodenya lorong pengalatala dia janji. Ikut pengalatala melorong tidak ada kesulitan. Ini narunakan aziz, zuntiqam, tunai akamal. Jadi pengalatala masih lebih bergagau di halang-halangi. Narikon kepatujuan dan pelona. Zuntiqam, tunai akamal. Winali nang makamala. Degago di makada pandri pasosok. Ari isi di juta berabuto nakang dega. Ya jadi tulinoi. Lesina kalam dega. Kata bapak aja nak tuju. Biasa tegas tahu, makasih tahu, makanya rencana ni kia. Tapi pasosok ini si di juta 2 juta pajak. Pemiga, agama miga kidon miga agama dia ni jadi. Jadi, ya kepadatan yang rupa tahu tu, padatan di pancari nak janji ya, api kiri. InsyaAllah, kena pilih pengalatala jadi, kau dia nak pilih dia ni jadi. Jadi, perlulah daripada ciri tentuat tahsin keluar ta'ala sarjana pengalatala. Kena lo, Tandani, menyaman nyawa. Yang mana nur makannya kira-kira makadana pengalatala. Ala bidikrillahu tatma'innul qulub. Pada misni nasaba aring-rang. Madicengil lalu pengalatala tandani hati. Menyaman nyawa. Apa biasa dia? Biasa kira ragu-ragu. Maka jadi moga kan. Perlu sisir pengelatan. Aga na perlu pengelatan yang itu jadi. Jadi dia nak dimerdulak baki, dia nak dimitulak baki. Perlu masih tak lalu sisir pengelatan. Napa serahkan ngalita? Laurina pengelatan. Aga na perlu yang jadi. Aga na perlu yang kejadian. Ampakaro sirito malbukun kay hadir adana pengalat Allah. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawati wa barazulillahi al-wahid al-qahar. Jadi pengalat Allah punai akamal, punai balasan. Aja tak kira nak kena diurala. Dia cerita biru, kata aja ni kamalatnya. Larangan na pengalatala, tapi biru pasti na wala di pengalatala. Zuntiqam. Anak pernah panasnya kada yawma tubaddalu al-ardu ghaira al-ardi. Riwatu, riyasso. Tubaddalu al-ardu risilainna kanai. Ghaira al-ardi riyainna kanai makukuy. Jajiro tanay. Dia na tulitot ka mapakon sebab siaga ni tanah nundrin na tahu tanay.
Awa dijajin kana makadadeka panatapindra. Sininna sewa-sewai tapindra mana. Ang kanang kamatu si diwet na sa pangalatala. Resulay tanay, rilanay tanay makukoy. Apalagi kekayaan ni, jabatan ni, alat birun ni, awatan ni. Dena to ni mawataki. Welo ni pangalatala sulen ta sulen. Dena to ni sehati. Kumakada ni pangalatala malasan ni. Kumakada ni pangalatala makutu ni. Kumakada ni pangalatala mati ni. Jadi aja ni rita le mawatan mananunan. Aja ni rita le kipangka mananunan. Aja ni rita le kuasa mananunan. Milona pangalatalan roba itarubana. Milona pangalatala papindre na pindrana. Biasa tahu sila lona rita sehat. Pemalasan. Sila lona macam nak bicara tapabebe. Sila lona joka-joka tapalumpu. Sila lona yang nak bicara tapandrewa ilau pangalatala. Jadi bersih senawding rita le makada tuman nanungan. Mawatan mananungan, sogi mananungan, benawat di. Tasulemanan, ibadal ardu ghairil ardu, Rasulullah tanay rilinay tanay makukuhay. Jadi masih kumakani pangalatala sulit asulit. Singka kumakani pangalatala marutuni. Bangkata kumakani pangalatala paja ni. Ikoni nadel wadi tutaliwa. Sebab wiritan yang lewe jaya, wiritan yang lewe kuat, wiritan yang lewe pore, wiritan yang lewe sogi, ucapan ni tamadodong ni, wirita becu ni tawe, wirita berebere ni, ini mani saman ni mani tahu, aja lalu, tasule ni tapin ni naga ni, dia nak majule kira-kira. Di nagatalam niyo kaya ada nasa, ada na ito taliwa-liwa ito, tunang kajabatan. Tau di ka, paringaran na ito, tulinas ngali na tuman niyo. Jadi, ibit ni wajo-wajo eh. Mau din anu kita eh, tulis ito ni anu kita eh. Jadi, paparingarang pwede sisi na pangalatan. Tubaddal al-ardu ghairul ardi was-samawatu. Nakuteri as-samawat lagi yamanan. Sulaiman iza sama'un fatarat sampai pengalatala pemapuluh ini. Tatar-tatar ini lagi. Betulnya tatar-tatar. Pada semua konelor ni pengalatala lainnya kuriji lagi. Silalona bebe. Silalona dengan sepau. Jadi merampiman kami pengelata. Wa barazulillahi wahidul kahar. Na pada talina, na pada manusana, na pada manguluna, ribasiwai. Al-kahar papagagayi. Papapasay, aga na pilo yan na jadi. Wa taral mujrimina yawma idun mukarramina fil asfar. Narikupolo ni utmakwero, taral mujrimina yaumaidin. Mita ni Muhammad sininna tu salai, sininna tu majai. Yaumaidin di utmakwero, mukarramina fi ashab. Ang kamanang pada hari pasir hotelot dan si pada hotel fi ashab rikaloi. Ipasikalo manam ni, ipasiranti manam ni al-mujrimin. Sinin na to bersalah. Padang ke kelompok nawati, padang karantina. Ipasisyo-syo manam. Maga cerita kulino ito bersalah. Biasa ipasirindin-rindin. Itiwi penjara. Yalay sirina. Yalur ni sadar. Yalur kinak kita tahu itu ya. Wal yashhad 'adabahum ta'ifatu minal mu'minin.
Ayan na ro, hikmana, bangsa na tumapangadi, bangsa na riko'y chalay, may lurmi pangalatwala yung lirit tayo, pada loko mitay, yakosono juma, yaksosono ko. Salkon nilito, aja ka po kayo pada riko'y. Salkon mo na sadari tayo, kada kumakko kayo ay alay siri. Ayan na ro, nagampi pangalatan. Wa taray mujrimina yawma idin. Nito ito pesalayri wa tukairu mukarramin. Ripasi bawamanan. Ripasi kelompok manan. Jadi keditutupi. Ajamin na nasembarangan meloteo si bawar hinon. Yamin udingwe pada salaman ke silam. Tete yoro sabata. Niga wading. Jadi si tahu si bawa mana nunung, ternyata dia apa kesiri. Jadi terpilih memang ni makukoi, ni kami lo tahu silang masulundi, tahu sekelompok. Bagaimana bandera mati tasir kelompok, kelompok na papangabingi, kelompok na pangai, kelompok na pilelangi, kelompok na parinungi. Kemana memang tu? Pada punai bandera lawan depunan daripada masyar. Sarabilun min qatiranin wa tarsha wujuhahum an-nar. Pakenna mati tepi salai. Dena toba namati. Magi pakenna. Tumra ripacciolo. Ripacciolo tumrendre di rede di waju. Meremi suara. Meremi songko. Irulema kira-kira. Maculo, tumray, maculo-culo. Di kapalan, rede-rede, nayala sulara. Takini na sulara lipis niya mumpoy. Biasa, majana sa buten harus dipalay. Asamawi, buka mana niya lalena tarwe. Apalagi narkomatu. Padahal na tumray paculo, tumbagari paculo, napila baju. La hawla wa la quwata illa billah. Na'udhu billahi min dhalik. Narambi mana ki pengalatala supaya mengeraki, supaya sadar ki, supaya tobat ki. Wa taghsha wujuhahum an-nar. Menyisi mataan ke api salun ini. Tulen ke api madepeli. Rupanna menandro. Wa taghsha wujuhahum an-nar. Aga sabak na napakoy. Liyajzi Allahu kulla nafsin ma kasabat. Serikon menginawala ipung Allah Ta'ala sinina yamana turipan caji. Aga pura nak karisu. Jajiro anu ya karisu makukoy. Nasami minanti babalang namatu silimundi. Ang kawatimatu. Nawalakan mana ki ipung Allah Ta'ala. Aga tapugay. Nawalakan mana ki. Ang kamanang hari pembalasan. Bega gede niwala. Maka itu surimun rimali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Magamani surah amalai bedina gana sisa. Mujallid-jallin na matin kamanatui. Asa-asa natin kamanan ni. Magina sa narigaga na satang kamanan manihan. Sagiratan wala kabira illa ahsaha sa nadingan hari persimanan napada punumanan. Jadi liyajzir Allah kulla nafsin ma kasabat. Maswayak kilino megamu pa sa malamang. Deba na kinangondo, deba na siwala. Mega dolbawa kilino. Tanya pa punan na tawiwiringi. Wudbi yari ka kurang. Nasirimunri. Ngapuniman ngapunan na tawi. Jadi sirimundi dua telu tripancaji aga napau nasam benimi tulido bawa ka utuku rilino menanga. Jadi demi lagu nakre tulido bawa benimi na sudah. Wero benimi dini kalau beni tulido bawa ka utuku rilino menyamang. Lalau pangkana tu pura dol bawa,
Jayiro dito magabawan ni tajamamu monri nato basi tai. Yan ada katoba din abang di pangalapalan na jeki. Jadi liyajzi Allah kulla nafsin ma kasabat inna Allah sari'ul hisab. Kafire selmun dia dapat alai kani kuntu turaba. Kasi di man yaman sila bukan ato. Saya kalau nanti kuburan ni ipasibitte iramawa ipabitte ipasitumpu siwalap nanan ni ipawan ni pengalatala man kadaan ceditana no iku ngrewan ni man ceditana ayero tu nakay kabure benin na kutoka roya aja ni riwala kasi kuburan ni basirala man ceditana na bawan ya laitani kuntu turaba uipa kasi bema na man ceditana to adan na kabure imato asurimundi ya pokilino Dia melo mencegitana, melo manang mencegilangi. Ada nama melo mencari penggawa, mencari pere, mencari asa, mencari lu, melo tupukiman. Mereka serimun dengan itu, meminasa ni, bicara mencegitana umpua, menyaman nyawa aku kasih. Makuru kadang nasi pengelapa. Inna Allah sari'ul hisab. Pengelatala Sari'ul hisab masih talada kira-kirana. Maka daman inulimo ka pangalatalan rikiman. Pega ni dosana tau di nasampagan. Pega ni dosana tau masiriati. Pega ni dosana tau di ubirijaman. Pega ni dosana tau mandriwas suna kamahan. Pega ni dosana pajabain. Pega ni dosana pepandita masiriati. Pega di dosana, pemuda dia kesadaran. Ni kira mulai dari mana ni? Inna Allah sari'ul hisab. Allah Taala masih jakir kinan. Tapi ni zililoi ni kesana na alat, ni kesana na urita, alat canggih zililoi. Kini komputer kini ada. Di mana gak ada mau pulih Tuhan. Ni Allah Taala napitan. Napitami menikilinoy. Akhrajatil ardu asqalaha. Napasumanan ni tanay. Tini matanaw na, mawaral na. Masumanan lisan na tanay. Masumanan lisan na langit. Ay napanchuru lilo. Mapakurulaw na. Riolo na yagay pa napakurulaw. Riolo mo tayo dito haga. Imundinan ang kaya sa tili, ang kaya sa marmar, ang kaya sa naga. Lampu riolo din, aga kusing ka din, aga listiro riolo kusing ka. Yung ramo, pwede machochoy din, aga. Jadi, tiap panjajin na pangalatala, aku asan na pangalataan. Hada balagul linnasi yunzaru bihi, waliyalamu annama huwa ilahu wahid. Pangalatala makriye, balagul linnas papalatu ditahui. Kami betul kemana kita makrima komatu situasi makro keadaan di mata seriundi. Waliyun jarubihi menyasrikom menaripatrikan nariparingerani. Waliyalamu annama huwa ilahu wahid menyasrikom menyesem ditahui. Majupu pengalatala sedini wasewami. Waliyadzakir al-albab dan yasakon menaringeran terpunai akal madicin. Makruh ada na pengalatala. Papalak tu yang asal. Jadi itu boleh dia Quran ni, boleh ada na nabita. Pamasin raja, yelor ni main tahu, yelor ni sadar. Yelor ni madicin pemikiran na pedang greu Allah pengalatala. Asibawa pating, sibawa madicin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, aku niru engke nak beri pengalatala, sesuatu mungkin ini betul. Jelau menir pengalatala nak beraka mana ngamalat, kaya mana, kemana kiri pemasin pengalatala, sedampan pengalatala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim. حضرة المكرمين والمكرمات
هدانا الله وإياكم أجمعين إلى الخيرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمته أم الربيع لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فطلبوا إليهم العفو فأبوا، والعرش فأبوا إلا القصاص، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. فقال أنس ابن النضر: أتكسر ثنية أم الربيع؟ قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. Ada pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menjepu anak darana ambokna dia semi umur Rabi' nalepai si dia akun rai pada launa patiting gangkana talau isi yulon. Jadi kemungkinan nalepak poliolo itu karena itu junai sinna terduk talita isinna sipoy isi yulon. Jadi peko gani umai pihak na yewe itu dilepak. Maka maka pihak na tumal lepak. Pada nilawi na tiada dampangang maka dia na melo pihak na tori lepak. Ayah pihak na tumal lepak umur Rabi nilawi na beraya dampangang dene lo nilaw si na wajai edesi na melo nilorong ni pasiwala. Agang kana nalapor ni lauri surono pangala ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Mabiri ni perintah nabi maka ada pasiwala. Ipatalita tu isin nero umur Rabi'. Ie inaurena Anas bin Malik. Pasiwala inasa nabi kita. Majana kamakoro. Tahu ya ro tahu mo to. Atan na pangalata alatan na mo to. Mana kaya pasilayin magi. Pada mo itu atan na pangalata.
Jadi maka dari Anas Ibn Nadr jadi meluki patalo tu isinna isiyulonna umur Rabi' nang kepuang yang lanti iki si bawa tong-tong man jadi Nabi aja kasih aja ta patalo isinna ro jadi mapebali suruh na Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam makada hei Anas pada ceng peringrammu kita na Allah Ta'ala miloran kagak boleh perintah ya na kita na Allah Ta'ala agayasan yan na tuman jadi jamar aja demo parata bicara ya koyanu salah ipasiwalo ya kolanu de memperatai padahal pada mi pada tahu pada tanah Allah Ta'ala ko batim je makomi bulu bala maka solang kenapa Allah Ta'ala patru iro apa di to gede to gina apa di mati to gede to gina mati kita na Allah Ta'ala menjadi keputusan kita sinang kita mu iko ya ko tawi pakan naiwi aya ya ko ini pakan naiwi aja la ilaha illallah pak no cawanwa ya na din pajok ke lampu isian ribale tawi ya ko salah di kaga ko tawi salah ya segala rupa mogokang malay duina malay agana malay la ilaha illallah solangang mako garu pong Allah Ta'ala na ikumanan tu pasulay na pong Allah Ta'ala kilino apuray makro kaputusan na nabita ayaro din re pihak na iwi ito puray ilapay nasa taro niya dampang irisato ni nasa bicara makadama pako pala agamana pong Allah Ta'ala malampulada makasilada ama mimang inariko na padyok kay tawi hukum ang kay polar sisino pong Allah Ta'ala so di nagakataw marasa kaubawang di nagaga marasa ipasilaingan hadis sa magay situru Bukhari na niya Muslim Pasuya hadis. Ruya anna rajulan Purani Rasidi Ripawi Sedi tahu Sedi orani Lo jopa-jopa Tako nalalui Abu Darda ia salah satu sahabat yang terkenal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sang Abu Darda matanang pada law na kaluku na tanang al-Jaws jadi makadayaro talalo oranero atagrisu hadha wa anta syekhun kabir mata nakaluku kinade kon itu toy matalada ni na yero kalukwe denero le mandre asilena sangadina siaga petana illa kadha wa kadha aman siaga patana dan maka Abu Darda ما علي أن يكون لي أجره ويأكل منه غيري agam maganga tarinanre
Aga maganga na di ulungi apalan na. Nandre ni tau lekuen. Tau riolo tanang ya to simandre. Jadi asimatanang tau simandre. Jadi nasa magi. Degolong gunana apalan na. Pada Allah na semaka majain rang. Tani ya tanang ni riolo ya dupai mandre buana. Ya to simatanang ko mati na pala ya tarun ni nandre to si tay mondriku. Lagi nasa. Magi na diulolong buana apalan na. Nama karo. Jadi katana si wala-wala purayan dan natawe di siman di simakam aja. Kau dia untuk mulu matanang bagaimana? Capu bangi matu. Jadi katana ni lorong ni tawe. Pada mapugau, pada makamala, pada berusaha, pada makereso. Pada sedih. Berarti kejadian agatosi. Pero anu syarwan sedih ataupun naik arajan riolo lawi jopa-jopa takon lalui witawai matanang syajaratu zaitun maju kajung zaitun katu biasa watini wa zaituni zaitun jadi napawang ni makada laisa hadha awanu garshika zaitun wa huwa syajarun bati'ul ismari tanya na watun na makukuhay matanaki aju kaju zaitun matang lada mabuah nakanasang tanya na watun na kena senangkan pakar tatanan. Jadi mapebali rutan matanang itu. Makada warasa mangkablana faakalna wa nagrisu liyakula man ba'dana makadai turiolotat tanang ni idi mandre jadi idi tanatui beranan itu tori mundrita jadi mete anu syarwan yaro tomoga jair zih ay ahsanta tanwi tanir ko makari weh yari makari wah tanah makasilada batin pibali tawi kan jalan dasana sepapi belin asanta anang kiro keadaan narik kong kata na po makrezih nawiring ni agak ni kata na po mapakor mesti tau kesing mesti wiring ni patah 1000 dirham 4,000 dirhamin Aji puri na wiring, tapa makadasi, yarorane, ayuhal malik, hai arung, hai tuma parenta, peko giro dendre, nang kamalada kita kajenna, tuku matanang, aju kajung zaitun, ngani malada tak kajenna, nah sebab matang nama buah. Noel ada nasi yang masih jama buah tanah-tanah kau. Sita apa kah?
Nape hutanang nak buah memang napada tu dirham. Tapamates mga kadazih. Wah, nasa. Kasilada sebetulnya pribadi. Apa zida? Arba'atu alafi dirhamin. Tapi tambah si patasab si dirham. Ukhra lain. Kedua ni. Jadi maka dia tahu kullu syajarin yusmiru fil 'ami marratan wahidah. Marratan وقد أثمر الشجري في ساعة مرتين. Matay-nasa. Abiasan na sinin na ajuk-ajuk tasi semana misita mabua. Na iya ajuk-ajuk kedua ni na silalo na bawang cinampa bane kedua ni. Fakala zih jadi makada si zih. Makasila ada bati yang pribali. Fazida jadi ditambah nggak sih mislaha pada emang gini pura na tambah ngan maka nasi lo minta dek pamadha Abu Anu Syarwan madani dia na bali mateni makada in waqafna alaihi lam yakfihi ma fi khazainina. Nari kutulin tomun rokkoe de na melogan na ang kairi lalang nagadokta na purimane na si maning katong pakwatsa na magpibali. Apa karo? Anong kejadian nga? Jadi may kasiro di paan rekwar. Kuriwiring di pangalata-ala tawe pa di sinin, diwiring Cak, ete kedene warika da bawa. Lolongan ni siya kan jadi warika da to na biasa te rogilada. Jadi perlu dipikiri gimana dia kota melomote. Maga na sa ditaw, manyamang ka, mapari ka, masusah ka maga. Jadi wading rolilay papole dosa. Paditi papole pamasi marani. Ripawi majepu Isa alaihi salam, Nabi Isa si. Angka si bawana naiwa jupa-jupa. Nasihani. Matanganga jupa-jupa nakanay lupu. Nabi Isa. Jadi ngangkanan letur si di kampung. Napadani sahabat naman kada Loki sapa Andre boleh lunay kampung ni. Ayok kani yara na bisa masampajang yok kana sahabat. Jadi ro sahabat nang kani boleh yang Andre telur roti. Nakanya Nabi Isa alaihissalam matengai pura sempajan na pak tamala ada masalah. Fakala ragifan jadi rotawero nandre si di rotie. Jadi soro Nabi Isa makarani aina ragif salis supaya kani pala roti wasatalo. Makarani dua minggu je, dua minasang. Jadi, jokka ni, rangkana mete jokka, emagay, makada runtui bembe kolalang ni. Jadi Nabi Isa naiwa ada ulo keluar. Makadai na padang niya robimbe. Mereka pupamu sewali. Malupo ka. Nasa itala ni. Nagiri ni napanandre. Napanatun nandre. Puri na pawang ni makadai.
akad no pimang joka. Sabak na bisa. Komelo doang yuk dicu. Ano mati. Terjopa. Purero. Akarani roro ni siban. Subhanallah. Pacing pong Allah Ta'ala. Pauli tonga. Mana kabimbi pure gire chupim. Ay makara Isa. Billadhi araka hadhil ayah. Nangkapwang iya. Pitayik ko yewe tanra kuasan na. Ay magani. Hadhil ayah. Man sahibur raghib. Ni katau malayro nang erotisi dir. Kala makana illa isnaini. Makadani dua ni matomi je. Jadi jopa si. Akan kana lalui runtuk sewa salo maluang. Jadi ro Isa magani. Ngalani jari nairo, rinding, jokan rebo nawai, nangkana matika. Makadurani subhanallah, pacing pengalah ta'ala. Kuasa tolong pengalah ta'ala, main din tolabu, padahal lamu, namalang. Makada Isa, nangkapong iya, pitayik ko yewe arajan na, apaulin na. Ni katong tamali roti. Makrema kana ila isnin. Dua matomi je. Kaji joka si. Emang ni joka. Makani. Runtui bangunan marutung. Pero bangunan ni marutung. Tatar-tar ni batana. Mga ginatako ang kabataulawa malupo talo. Ay makay na bisa. Kanahulawang na sabay. Nasoy. Tumaupat na to. Ni ka na po naulawang na makarano ko sidi. Ano ta sidi. Ni kinigiruntoy. Nimisang ni tamalang ni ruti sidi. Toro waringi. Ito pa mati makadaya manray. Ya na sa mandri. Asabana. Asabana ito ni makarami. Kasangkat na yulong ni. Dahil na siyang kairo na roti purewan. Jadi itu tahu may kasana ito na pagkatuloy-tuloy lino. May kasana. At jadi pada makarito ito tahu. Aja aman na lino na sabari. Asugir na sabari. Ikan kana tanya na tujuh. Napuada. Bakor baca ta makukoy wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.